салом алейкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. перевод ба банки эсхата 1000 рубл 160 сомон, $100 1240 сомон, 100 евро 1320 сомон. перевод ба банки алиф 1000 рубл 160 сомон. Коммерцбанки Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, $100 бошад 1250 сомон. перевод ба банки Душанбеситӣ 1000 рубл 163 сомону 50 дирам, $100 1210 сомон. аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 160 сомону 50 дирам мегзарад дар картаи Амонат банк. Спетамент банк 1000 рубл 160 сомон, $100 бошад 1220 сомон, 100 евро 1300 сомон. Амонат банк 1000 рубл 160 сомон. аз приложение Сбербанк агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 160 сомон мегзарад дар картаи Амонат банк. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. дӯстони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмон аст обязательно обуна шавед ва фикротона дар комментария бинависонед. лайкҳоро пахш кунед ки то бародарои дигар ҳам бубинанд.